o tala o le tala lo tamaiti, tala o kisimasi, pe o se mea fia nai, look forward i ai o la e anu e te act, la a fai oi Maria, o le a fai oi ma Elisabetta, o ai ia tala ese o le, o e manitua se tala o le kisimasi sa, se pātsa i ai. Yeah, I mean, yeah, it's always a stressful time, I think, when you're young. But yeah, I think your class, you're just all in it together. We just all, I don't know. It's O isi aso te le fia whaia ai whai o lo fefe ia hawa. Ia ai au ngā, Yeah, always. Te au ngā. O le mea mo ia o tangata Samoa umai lo lotu. E o i lotu mau. O ia tama ma teini Samoa. E te le o le au ngā o le. O mea i o tau loto. O asa o le whaita i o tau loto o le loto maiti. Tala o kisimasi o mea whapena. I o nā e pe i built up by lack of confidence. E loa ai e la tau le. Ma tutu i luma o tangata. Ia wā tātou Samoa e la filatu o tamaiti tuana tangata matua ai o lo tamaiti ia o lo inu. E te matua e hawholi nei. O lala te fia taimina ia i lea o ngā sā ma le lotu. Te lele o ngā i a auto. E o fo i lo tama o a me moina me nana len fia fo e te whai mea la o lea o ngā sā o la towe. E wha o le a o ngā sā na o mai whaitala o le a o ngā sā whai ia fia o a o ngā sā o tangata uma ia nei le lotu le sā lo lotu ma e te le ala lato contribution I le society. Yeah, I think it's just sharing stories and passing on stories is really important. Whether it's in church or whether it's in your family. Treasure stories that are told to you, yeah. O le mea na e manai ai fui. Ia, o alea e ola, o a una ala na tele na ula wha Samoa, me wha Samoa, o lo grandmother. O ai leise taimi o lo tina e tala noa mai ni me wha pēna, wai pisi lwa ingo. Ia a o grandmothers. Oh, yeah. Grandfathers. O la atou ia, they are storytellers. Yes. I le ainga. Yes. Yeah. Yeah, that's true. I think so. And I see that now with my dad and my son. Yeah, because your dad is looking after Manu. Yeah. And there's a bond or like they share, they can play and there's a different type of storytelling. But yeah, he's sharing his stories. Yeah. Manu. Yeah. E le fo la le encourage ia tangata e ave lato whanau whamasani lato matua grandparents a wai ia I loa I tamaititi le e sili atu fia tamaiti lato grandparents I lato matua isi tai tonga fua lena o tia mamoe atu ia maua Mila malanga saha Jara o atu mamoe o wai fia le so ona o te kia ina e sa o loto ai ala ato yeah ia ma le mea lana e sele mana ia I ole e we wa ngā whai wale o tātaratana no masala po o sele mea waru ia le tā mālo a wa o ia whapitoa ia ona ore ngana toke lau ia ai atono isi taimi e toi a se tu atu fo ia tasi tāma isi tato pese Toke
Malo whawhitai, I nato te whawhoma. A o lea, e mau whai alea wanoa a iesisi o toke lau e fia popo mai li wa o le tōnga ngana. Ia o le whalavelave ua le sauri tangata e mahasani le ngana na whaatali iai. Ia ai na maa uala le I mamoana. Ia ai e mawhaifo ana telefoni mai, ma fisoasoani mai, a wa ale ngana toke lau. E se le mana ia le whaalongo e tai la talata fo ele ngana Samoa. Moto e. Ia ila seisi e fia fisoasoani mai ma telefoni mai fa mole ia pe afai e te fia a mesi a ia tato uso ma toke lau ai o la to e ona le ngana e fa pito ia le ngana le nei aso I te e waso ona fai atu nei e matou ia ai le malmalama le ia ia ona na fai le ma awala e a fia I fole le ngana ale a tato uso to e lau ia a le la tata tu pese ia a e se si fia telefoni mai fa mole ia ile ia tato so to e lau e wha amanuia atu fo ile aso tonga ngana le simel na ngalo ia wha amanuia atu pe ile ma wha mahalosi le ngana o le mea nei ai le ngana ai o la e tau pulanga fo ia toke lau ia e fia fo ila tau le ngana wale mele wa tupu o telefo ia tato whanau pe fo Samoa ia wana al fia fena nui a wale fia le ngana a le mea nei le wha masani o whanau le ngana toke lau ia le to ia tasi ta pese le ia ini se toke lau fa mole fi telefoni mai sa no mai pe lau ngana pe telefoni mai fa mole wa le ngana a toke lau le ia in fai fo iana a wa ma tola ia le masani ai ia a esel mana ia de to ngana le fa long ona wa ia fo ini se nei ai nga ta nga fai toke lau o se me fi fa long o tu ia na to na pe atala no le ngana ia ai se ta pese le ia ai se si fi telefoni mai mai se au so toke lau telefoni mai e fa e so ani mai le tato mta upu le ne yaso fa fitai
whanau o tō whaafonga mai I pese-pesenga mai o tātou uso toke lau. E le aia se senga a tō whaafonga I upu ma pesenga nai whai mai. E toi e malamalama le leia I a tangata Samoa. Ia mai peia o ia I tustusinga ia whapea o le atina e o toke lau. Tusam tustusinga nisi na lato su il tal faso pito toke lau. Whai mai tustusinga se tasitama I ta Judith. E o tangata toke lau o nisi o so e ngā Peritania ma Wharani. E o whakaofo e whapea hai o na sauni uni ele motu tele o whakaofo wa o motu o whakaofo manuku nono ma atafu. Ai whapea la o whakaofo pe e malolosi tele. Na te iwa sauni whakaofo e sufa ia nuku nono ina ia pule ai. Ai nala o na whaingoa o Union Islands ona o nisi o tangata Europa. Ai aina tau o sufa ia na toi tuulea. Ai e foi tala tua toke lau e whapea pei lava o tangata Samoa na la tōrua ina nofo I toke lau. Ma sa whapea na o na wawe tumu e motu ia. Ia I tausanga o le tausanga e awhi se lau whavalu na i toke lau I lalo le wa'awa inga New Zealand. Ma u whapea na I loa o na avea tangata toke lau tangata Citizen o New Zealand. Mai to tele tangata na whapea o na mana na o lava la tau e ta uape I la tau o tangata toke lau. Ia I le aso iwa la te sema le awhi iwa fitu ono na o lo o iai pea I le puipuinga le leia le malo New Zealand. O lo whapea o na avea pea toke lau o se malo I le leili fisota inga ma le malo New Zealand. Ma whapea fo I ona whapea le pele tele New Zealand I a toke lau. Ia o le tala, o le tele fo I toke lau, pe ia o le Citizen I uma, ta ilo I te usesau. Ai ona o le lalo o le vainga New Zealand, o toke lau uma ai Citizen I New Zealand I la uloa. I ta ilo I te usa se vili mai se si o tātou su toke lau, pe a whapea se lau tala lea e whai atu. Ia ai e se o le tātou whaafetai fo I wā o I le malo New Zealand. I le lātou tau singa malo lātou wālo lofa I tangata toke lau. Pe ona o whai atu ona ua leo o mai le sia ma malo lea. Ai na ola na sifurfik tau sanga e whai po I fo mai toke lau. Lailo na nofo I ala I le toke lau e fo I mai Samoa. Ua le iloa le lesi wha Samoa. E o ale taimi le nei a wha Samoa mai. E pe ia o lai o se toke lau. Ia ona o le fia tele le ngana a toke lau. Ia mai whai mai lana tala. Lana tala mai maupe ana sau. E ese le file mo tangata toke lau. E le ni tangata e pe ia malo losi tele I tangata Samoa. Au tangata toke lau e file mo a e lato vāna nofo ai. Ia o lana tala. Ai o le ala nana fia ia nofo umi ai toke lau. Ina ua ngarulu ai toke lau ma le sungane ni foma. Ia ai, lele se ito tātu fo, le si pese lea e vai ai foi. Bye.
Ia, nā tō whaafonga mai le matanga o fio, le māli o si fonga o tina ma tamato ke lau, ia me se fo tau le lea ma tamata, ia wa whaafia ia ta tō le nei aso. A tōna o sili foile le tō whaafonga mai pese a tō ke lau, a wa alenga ngana tō ke lau. Ia e mānei e whaalonga wa a tana noa atu mātou ne le malmalama le lei i le ngana tō ke lau. Ia e le mānei e tele se whaalonga. Ia e a ngana foile nei aso wa whailoa ia i ma moana. Moana o le asa whautuanga pe a i alonga whanau, i tamaiti pe a whapewhia o i le tūnanga nei ai o le whainga o ata ti whanga mea pēna. Just to keep doing it. Yeah, just do it. Just do it. Do what you want to do. Anything you want to do. Oh. O le mea lansa e mana o e whai lea, is that what he wanted? I think so. Just to be an artist, but just to be free to be who you really are. Yeah, I think that's the most important thing. If you want to do that, just go for it. If you want to play sport, go for it. Oh. If you want to work for the government, go for it. Yeah. Anything. Yeah. So you're enjoying what you're doing now? Yeah. Like 15 minutes for you? Yeah, I love it. Oh, yeah, lele. Oh, so that's the main thing. Me sili la na o le fia ia I faise mea a. I think so. Yeah. Nei lolo walu il whatonunga lo ta mama lo tina ai te leo fia ia a. Ma tua so ia o le titi. Walu ta mana fo mai. Ma to ola e ari I ma totua. E mana o alo ta mai o te aonga o te alo te fo mai. Ai te le fia fo mai o te fia teni fo mai wa au le le teni fo mai le fo I malato pulo. Oh no. O mana o ia le o ke nurse. Ai musulo ta ma fa mai le ai. E alanga e fia alo teni fo mai. O lo fita fa vale e te le fia fo mai. Te le alo ai ma. Ia. O le tala la na alo ta mana fa mai ata. Ai so fia va ai teni fo mai. Ai sa o le ale tala na. Na la no fia alo fo mai. Au le leo teni fo mai la to pulo papa e fo I ma la to of. Au te le o alo fia va ai ni ma. No. Ia la. So e toi. O ena le titi mai sa fia la me wa fia ia le fai me na. Yeah, when I was little. Yeah. Yeah, I think I saw. Do you remember when I used to watch Spice Girls all the time and music videos and? Yeah. Do you remember that? I was always watching music videos and trying to record it on VCR and all those girl bands. So that's why you wanted it. No, that's not why I wanted it, but I think because they were always like, yeah, they said the same thing, you know, girl power, do what you want to do, whatever makes you happy, follow your heart. Oh. That was always their message. Yeah. And I think that's what I want my message to be too. Yeah. Yeah. So it was like they were similar. They had sparkly clothes and were so pretty. It was a similar thing, but actually they had a message, which was the world doesn't have to be run by men. You know, there's power in being a girl. Oh. You know, I think it's similar. I wa pe o aso ia so ia laiti. E pe o tama ave ia I ngā luenga. Yeah. O teine fa pe e si o kenya ia o le aonga langa. Yes. Yeah. Wa manatu na sei Samoa ia so ia. Fa o nga tama wai. Ia o teine I ailo ia te u fale mai failo son to lua. Yeah. O tala nai masani na fai. Ia so ia mato lai te tu te li whanau mai. Yeah. Ai safa pena foi la lau whanau. Yeah, a little bit. Yeah, but then once the Spice Girls came, they were the first people to ever say, you know, don't listen to that. That's not how it has to be. Spice Girls? Yes. Do you remember? I don't remember. I had a huge Spice Girls phase. Oh. Anyways. Oi, vai nga palangi la nga le nya. Oh yeah. Ia mana ia fo yo nai. E leilo wa ai atu istangata na fia le a. Yeah. E me la wa ai atu iai. Oh. Ngala. Yeah. E mana ia. Sa ia e tofu al tangata ia ma wala la wa wala au ia le tu e fai le me a. Ia le foi o alu oi. Wa tofu ata to ma fala au ngai wa ele fata wa le singa luenga le singa luenga. Yeah. That's okay. Yeah. It's good. It should be that way. Fia la ia fai lolo walu o fatonunga. Yeah. Ia. Nele. Ia ana nga le wa tu pe wa la I for the time. Ia fa te le moana
lo so ani mai nei aso o le sauri ta malo masalo po o te le lo po le asa me o fale ton se u min ta o le vai ia ai fa tai tele mo lo so ani mai ia le fo na le lo ngana maori ma lo ngana Samoa a pe la tau le lo mai lo ngana Samoa ia ai a fo ni ai fa tai lo so ani mai a tonu fo ia ini si o tupulanga talavo fa lo mai i lo lai fa fonga mai ni tai ma la to i loa ini me fi la to fa i me le te alu fo ia e to tele ni tupulanga talavo o lots there's a lot happening here in Porirua through Le Moana they just had a festival here Le Moana Messina festival that was here not very long ago lots of really talented people in Wellington and in Porirua all Pacifica, Samoan, dancing, acting, music, lots of really great things. O tangata Pacifica e se le me fa fifia o ngā io ia tino i siwa langa siwa maola iti. So se tunu o Pacifica e se le mana ia o. Mana ia la. A tonu fo ia inisi Samoa nisi o tau ia i fata sin menete ia. Yeah, a lot. Yeah. And I work with them and there's lots. Malo fa fitai. Ia wana nga wala umare taimi. Ia mele fa mole atu fa fitai tele a moana I lo so ni mai nei aso. Ia me se fo ile sunga le fiona tolu va ile so ani mai le tau fa foi no le masini le mau taimi ata wale o mai le ta malo. Ia le mau ta la fai ia e toi vala au fo se taimi tal no. Ia awai mana I foi la e fai sau fato fama faftai fa Maori tangata. Bye everyone. I don't know. Thank you for having me and see you next time. Malo faftai ia malo le au fafonga ia o to fafonga mai fa malu lua tu lava le ni aso po le ase au nanga fa le lava mo faina mau ia ona wale o mai le malo fa alo ngia ale nei ia o le se ona o le vai po ferme wa nga ia te o se sele si fonga lo mo la wa nga ia le malo atono la mau se time na wa e mau mai ona o ia le leila na fa tokilau malana nganu ia ai wi le ia atono ia le time ia le time nei fa tai tele tasi mole so ni mai malo on sa ile porkana mele na fai nei ia ai fa fo mo ile lo fa male ngal le o le tu le mamalu le fa fonga fa malo lava fa tai fa malu lu at fo ile fa le tonu at fo o le au nanga le nei aso ia ai tato talo pe le tu fa pe ona di lingi mai ana fa manianga le mamalo le au fa fonga e mai se le au fa inga renga pa ia le tu mo la tu fa tu so fa ta fa taulanga o i lato uma o fa inga wenga le lei awale manuia o istangata ia le liu mai fo i nei tu ia fa pe fo ile sunga ia tolva alo mato ma futa nei ma so ni mai ile tau o vatunga por kalame o lo la tu nei ele fionga ia afa masanga ma le mamalo le au ngā lulu i tonu o le si fonga le lau mua After tele lama moana I lo so ni mai is time for tatu te toi fe loa ia I nei pe a lava lo on sa ele ai to pe tonya ele ma to malo ai tonya de lo fa mala le leo le tua ia time nei ia to fa so fa Malama,
Tala flava le whapoponga o tala fōma le si ufonga le lau mua le nei vaenga o le awa uli. E te tau na whaasaina i te tono whale pui pui a tamaitai le whaonganga o pepper spray po vaila awi e whaapasi mata o pango tā. E tu saima se whautuanga se tasi o polo Fesale University o Oxford i Engilani na ta ue Dr. Sharon Shalev i le leiteo New Zealand. E matua mata utia lava i tu ai ngō ngā yoinga o Dr. Sharon sa whai se su enga tele i whale pui pui te tele Amerika. Mana talo sanga ina le komisi moa ia te taua tangata te itasi, ina ia o na ilo ina whale pui pui e tolo a New Zealand, le tau fie le tō pāo tamaitai, na maua le su enga. O se tasi o sa wanga o ia te tau na tupu i se tasi o whale pui pui. Na tau fio fia i eni leo whale pui pui se to wha, se pāngo tā tamaitai,
ai ave ese se tasi o vaenga na la na mawele ripoti e tau fia maloka tamaitai pe molia foi ini ngā yoinga po ni a mionga la iti e pe o le tongi o se leo whalipuipui i se pa o moli o isi na whaasaina mai le whai o se whasota inga i le telefoni i a la tau whanau la iti e ta loka ta ito tasi tutono sela mo le lata i le luas fultolu i tū la le umi ma whaonga i ei pepper spray tau salawa pe ni a mionga i le tō ngā tele e tele atu taimi e whaonga i pepper spray ma le ta loka ta ito tasi whalipuipui o tamaitai nei lo tau le lea ma le itu pa Maori Pasifika o lo pito silio na whainai pe ona ta ua le reporti e iwa 3% o tamaitai Pasifika ma Maori e umi taimi e taloka ta ito tasi ai pe a fua ile na o le 4% o tamaitai papalangi e whaia ia whai unga na ta ua Dr. Sharon e paule whaamatalanga na te whaingoa nei tu aingo ngāio inga o le tuu whaatasinga lea o le whailonga lanu ma le whailonga tangata e whaasanga i le itu pao tamaitai. E le talitonunga le whaalapa tupotonga leo whai whaatoanga po leo whai lafumano e le tatau le minista mo le suwinga le tau James Shaw o na whaatali e ia saini lo le tau maunga le lalangi ina ia o atu le tau sanga i lua afe tolu se fulo. Wa tolu se fulu pasene e whaititia le methane o na oni usila le ufa atino la na pito la au mga lulu e maalose ina ia whaalele ia atili. O lea folfolanga ua sainia le silia ma le se lau atunu o lalangi ma o se tau maunga ngā lulu e whaatasi ai. Ina ia whaititia le kasa o ono le methane pua ina atu i le lalangi. Ia i lalo i folfa atulanganga i le lua wheluas fulu. O le polkalame malo o whaatasi mo le se o manga le o lato whailua e whaapea. E fitu 5% e whaititia le methane mai le vaenga le swa o malekesi. I le tekonolosi le waiai nei mai 5% mwhena whaatino ina e au noa manisi tau whaapopo. O le tūlanga o mo mia le taimi nei o le whaataatia mai le malo se ata whaatulanga ina e mawhai ai e whai whaatoanga po whailafu mano o na whaawau le whaatino ngau nisi o tekonolosi po poto fōu le e nisi o polkalame o whaatino ina i tutono New Zealand. O lo tatalia fo e le Federated Farmers le toe maua le malo New Zealand o nisi whaamanianga. Mai le 2 miliona tala le na inivesi i le polokalame whaavao malo na whawina o le methane satellite na amataina le tausanga i lua afe se fulu wiva. E to oloni taulele ana ioe ilo la avenga o ni pāua se tele e ila loifo le la popo a mai le tele e whaatulanga ina. Pe o na tula i ele whaamsinonga whaitou malo ne le soni sa tali William Rerahiko ma Shane Ashley Dixon i o la mulianga le amatanga le tausanga nei ona e whaatoluina pe sile atu fo ile tele o pāua sao la aveina i aso taitasi pe a fuele fo numero whaatangaina whaatase malo la whaango taino ni pāua la Haiti i le Golden Bay e se fulu walu pāua na maua o ave e Rerahiko mai la Haiti uma. Na whaasalaina le whaamsino i le fitu se lau 5 la ona o le oval foi numera whaatase mal tolu se lau 5 la mō pāua la iti ai 2 se lau 3 la le pili a le whale whaamasino na tā ua e Rerahiko o lona tai mua ma o lona taimi muli fo ilea e tolu fitu pāua na maua o Ave Dixon e au fili tolu 5 pāua la iti mai le la popo a whaatulanga ina e tu sai ma le tu la fono. Wa se fofonga le valtupe whaaleo New Zealand ina ia whaafai tili le la fonga o tupe a tumoto le Pasifika ma ia tau ngofie na ta ua le valtupe whaaleo o lo ngā lulu e whaalele el tūlanga o fia i o malo le Pasifika e tūlanga tau tupe e ala ili tino mai o lea whaanaunga na ta ua le lipoti la tamai o le Financial Stability Report. E whaapea o ia suwinga o le a whaalele le tūlanga mausali o tupe le Pasifika ma le tūlanga manuia ma whesoso ni ai foi i lona o la tuputupuae o le whaingatau na maua au nanga tau i whalitupe o se tasi leo mafo angal whaatuputupla ia o le whaonganga o cryptocurrencies i le Pasifika. Leo lo tele lava ina le whaatu la fonoina i whaatawa inga le whaatangaina i nisi o tunu upeo na whaalia le whalitupe whaaleo New Zealand o le isi mafo anga o le taunga tā. Mai se saililinga pito la tamai na whaalia ai e tu samalfase lau tā lai tutongi e tangata i ngāluenga whaavaitaimi whaatoanga po le RSE i le tausanga o tau e lafoa i a lātou tupe na tā ua le whalitupe whaaleo New Zealand
Walewa na ngā lulu mfalitupitu tutono atu moto le Pasifika, whape mfala putuputonga whaavao malo. Ina ia whaafai na lafo tupe le Pasifika, ia saunga le mo ma ia tau ngofie. O le whaonganga lau tele o whainga whaate konolosi, sa ta ua lea whaapeo se awala e whaapopo ina aile tele o awanoa tutusa. Mo au nanga tautupe, lea sa tala noa ina le fono ta itai umata up tautupe a malo le APEC. O whaatono ina le pūlenga mo mta uptau i ngā luenga, se tangata e ona se whale tau whalawa i Dunedin, ina ia tutongi se tupe la ta ile tolu se lau whawhita la, ona ole le sa o leo whaingo tutongi o lana au whai ngā luenga. O aso malo lo whaalmalo, whaape mau lātou tutongi o aso mai, o lo o awhi tutono le tupe tele, se whaasalanga ona ua soliel tu la fono tutongi a mata, tu la fono mo mta uptau ngā luenga, ma le tu la fono aso malo lo. E se lau tolu sifulu i whawhetala le sala tupe tutongi le malo, ma le sifulu i whawhetala i tangata whainga luenga i tolu. Na whaatono ina foi le Romiko Bakery, e tutongi le se lau whaasifulu tasiafe ma le tolu sifulu valu tala, lua sifulu whaasene i tangata whainga luenga. Ona o tupe le i ato ona tutongi, mō lātou tutongi a mata, o aso malo lo whaalutau sanga yanga wa ai, whaapea ma aso malo lo whaalmalo, mō lātou aso mai. Na mauele su e ngai whaapea, na tutongi tangata whainga luenga li tai whaasifulu i tō la whainga luenga peitai, sa o tu lava li tai valu se fulu i tō la whainga luenga i le vai aso. Ua whaamaonia le a fianga le li isata alo le olo peleki Carl Heyman i vaenga a mata le ngase o le ngalo mea le mawhau po le dementia ma le onoa a fia i se tasi fo i o ngase o le CTE ai whato a whaatasi o na tausanga. Na taue Heyman i se tasi o polkalame, talo mai lavona malo lotu mau mai le la kapil tausanga lua fesifulu lima, sa fea ngai ei pia mawhaafi tau li lo na ulu. Sa manatu o ia ua whaale tonu le mawhau, sa le malamalama le tinga so o lo na ulu, ma isi la whaafi tau li. O manatu mawhailunga wa aia ia, na iu ina so na inu ava malo siai, ma o fo ia te ieni manatu le pule le ola, sa fiel to la fono i falane, ina ua iyo i molianga o sawanga i le ainga, o le teiminei olo o au mau i Taranaki, e ua au waifa atasi maisi tangata ta alo i to se lau 5 e au fiei Steve Thompson o Engelani, e whaiala lātou tangi e whaasanga le whaalapatupatonga, ale la kapia le lalangi, ona o le mawhaiona lātou pui o tangata ta alo mai tūlanga lamatia, e a fia i o lātou ulu. Tala fawia ma le si ufonga le lau momo le nei vaenga o le awa uli. Fatala fatu telefon si fong le mo le nei fo ia so tofi ai alo maia o nisi o mea lo o te tupu lu tātou tanu i Samoa. Wa sala lau solo tu singa ma whaamtalanga le larolangi TV o le tio ai meise lava lunga o penga te wha ilangi e le mata opu i le vai le fionga le whaumina le tupu fia o papa o eti ma se tasio i tu tino le ainga sa whaumina i le pea le ainga o le sunga ia fiti mo atu. O se tasi leo ainga o le atu whalenga wha Samoa, le olo whaatali o li o le malai le pea. O le finangalo le fionga whaumina. O le fuafuanga e te tau o na wha se le ainga i nisi o whanua le ainga i se e no whai. O na ua whaisi vāpia pi tele o le whale o lo o no whai le te mile nei, ai ua whaisi to o tele o le whai numero le ainga, ma ua le soifua malolo i na whoi se va ai. O le whai unga o le wha se o le ainga o whirimoe atuanga i se, o se whai unga whoi na autasi ia li i mawhai pule o le awhio anga. O le fuafuanga whoi pe a whai e wha se le vaenga lo lato ainga. O na whawai leo le whale mata anga i le vaenga lea sa tu wailo lato maota. Ma o le whale mata anga whoi lea, e le o se whale mata anga sa moa atoa, ai e te wai na o mea sina le ainga sa whaumuna lava latou. Peitai o lo te ena le ainga o le sunga fili moe atu, o nei talitonu i lantou, o le whanua lea pole ele lea, e patino lo latou ainga, mai sa soi fua nei lavo latou matua. Sau no whaumina,
E le isi anganga ia te ia mamatai o le ainga e tuli ese se tasi o lo lātou ainga, a wā o suli moni o le swafa whaumina, se i vanga nā ai ainga e le tau le swafa, e whai a li ima whai pulu lo lātou whaai unga. Sau no whaumina. E lau tōsi sile e luas fulu tangata no whai tonu o, ta maitima, a itim tangata matu. E le saunga le musa fu malolo ina o lātou. La e na whai fo whanga, e wha se e lātou i se, o isi ele whai pule i whamuina. Nā whai no no whau mai fu tangata le ainga whamuina. E wha se e lātou, e lava matua, e lau tōsi si lātou le matanga o fia. Ia, a vese se e lo le mal whapea. O le la whai se whalmata anga, fo le pe fōringo se whalmata anga o Samoa, o le la whaui. E le se mea whapea na. E le fia taliane se sui o le ainga o fili moe atu e le sui el telefou, paule lātou whaamtalanga, o le mata aupu ua mae a whaulu atu le tangi le whaamasi nongo whanua ma swafa. Aina sau noa whaumui nā, o se teimi mua mole nei ua tali tuali mai nai se fina ngalo le sa o le ainga, o le sa o fwoi leo le afio anga o le pea. O whainga māsani whaia se nofo, o le mea lava e fina ngalo iai e whaapeo tai au e te tau ana tāpena e se aise tangata, o lea lava e te tau ana whaia. Peitai, e le olona manatu lea, a e tolu māsina na tu watu iai e tāpena pena e se ailu lātou maota. Peitai walili wane lea ainga, ma avele mata upu le whaamasi nonga. Sau no whaumui nā, sau no whai whaumui nā, taluai ua avele ainga le mata upu le whaamasi nonga, wale ai e foi ma se apa noa mo le ainga i whanua i se, lea na ofo atu e wha se anga iai. O le rule of law, tu la fono. Po le a tu manga nu malitanele, ye le lawa nu mana o whai i le whai unga. Wha sao i lato. A le lawa o te. O le mana o e lato o te e, wha masinu malato. E lono winga o le tari o le name. I o le o tala ao ino lato tu taula ngena no whai. Le angai le whai i nei mena. Le fionga whaumina le tupu fia o papo o eti. O lo ngā lulu e pēle mata ngā luengo le pule whātonu le regulator, e sa ili awala e pui a mai ei whanau la i tiro lato wole i lunga o i tū lau le tala whengai mo i lato. O i o lo mata i whanau, ma ua mawai o i tonu le o lo alia e mai ei le telo whaafita uli masori ngā tūla whono, o lo molia tuai i lato il whamasi nonga. Sau no le ofisa silo le pule whaatonu le a whionga le matua ngisa fuatai Brazil. O le teimi nei e le o iai se awala e pui ai whanau mai tūlanga whaapea, ai o le tausanga e lua afes fulma le fitu, na whai ai se whainga whaatai peitai, e tele isi mata aupu te tele nāria e mai ai, mai o vaenga o mai e te tau o na tā pena mua iai, e atoa toa ai tā penanga. O le mata upule nei na whaalia ele whinangalo le tamaitai wha masino ia te whaoi malo le lani tuala e le tōlau wina o le whaai ungo le wha masinonga o se li talavous fulwalu tau sanga le matua e le mōlianga o le whaia leo ni winga mata ngai luna lava tau songa ai na ia tau tino le wha masinonga o anta na ia mata i lungo le telefone. Sau no le matua wa sila nei le au whainga luenga i niso awala o lo wha atino e isi atu nu o le Pasifika, e poloka i tu lau whaape i lunga o penga ta wha ilangi, wā a fiai mafo whau o whanau la eiti, whanau televou, ai wā o fōi i tangata māt tua. O nisi o tātou talafa o popo, mai le tō whale lua a me sene tāni elu. E lua se la wono sfulima mo lianga o le ngoi au avea im tangata whai ngā lue ngā le nupi whā. Lea ua io e ina le li isa ngā lue ai, mo le lata le lua sfultau sanga. Iso suenga o mawai e lata ili 4 miliona ta la tupe na tewa wawai e lea li ilana tu stupe a o ngalue ai le itu e tutong i ai pensiona. Ilo na ngalue mai ai le nupi whātal mai le tau sanga ilua whemale tasi na whaase ea nei ile vaenga o whaia tutong i o pensiona ta i maasina o ina na ia whaatino ai le soli tu la fono. Na whaato a maua le pulenga le nupi whalea ngai oinga ina ua whaia nian suenga o le whaatino ngai tutono ngalue ngale ofisa ile tutongi na o pensiona tai masina. Mamawane ai, e tusa e le vao le tasi le afe le tolu afe tala e whaonga e le ali i moia. Whaonga e le awala lo o ia sila fia le lei e whaalu ai le tupe i lana te unga tupe.
O le aso sfulu iwa o le māsina nei e lau ai le whai unga le whaamsino, whaasanga i lea fo i li. Inei si o tala, wa whau tuai nai nei le fionga le minsta o leo leo, whaualo le whau Harry Schuster, se vaenga o le awhai ngā luenga le mta ngā luenga po ali i leo leo o Mā Salomia, lo lata wa awhia i le whaatinonga o ngā o ioinga whaasoli tu la whono. O le whautuanga le minsta na ngia i le mta ngā luenga i na ua mawaya nea i le whaasalanga le tu mau, o whaamalo lo ai mo se taimi, te vaenga o leo leo si nia le masina taluai. O lo whai ene i eiso suenga, mai te tau lava i nei li ofisa o na tau la mua. Sa au noa le minsta, o lo whai i eiso suenga, ai e te tau lava i li leo leo, o na tau la mua le tausia leo le tu la whono. O le masina taluai na whaamalo lo le tu mawai fo se li leo leo si nia a o whai i eiso suenga. I lo na whai leo se swinga i whaamaunga mo lianga o se li i whai pisinisi, na mo lia le avta vale o na, o se mta upo le whaamsinonga wha ai tu malo. Sanga lue le ali o se leo leo ofisa o le loia sili mo le se fulu tau sanga. E ese mai le nā mata upu so esu enga o lo whaia fo i leisi tamaita i leo leo o tua ia i lona sainia wha amalosi. O le sainia leisi leo leo mo le lipote o whai ngā luenga wha vai taimi. Ma se tua inga o le tamaita i leo leo i lona sainia foi. O ni wha maumaunga e a inga i le whainga o totongi. O lo wha awau i eiso esu enga leo leo i nā mata upu wha loto i whale mta ngā luenga. O tala fōwia mai sa momole ni aso tofi, manuia lo tātou o tino o whasoi fōia. Le nau mai atu a tātou toi au inātu o tātou telefou, ia le sa nafa male mai ta ia Savalina Kasiano, ia whapea fo i tātou tala mai Samoa, ia e pei on whitai tunga iei le sunga ia tā Sesalim Sam, ia whapea fo i Malifso Swani, ia ale tina pol tamaitai, ia le lua ame ia e pei ona iei ia tātou telefona. Ia, tahea foi le tae li tula e valu tae au, ia toi whaafonga foi leo tātou o tunu i nisio tātou telefona meo le aktupu, ia e rongopu i li foi tātou o tunu i me taua na tātou anga iai, ia mo le aso tae au, e me se fau pia lau whaalongo ma lau whaafonga, ia i le tele o meo lo tupu mai leo tātou o tunu i Samoa, ai mai se foi o le tātou sio manga ma le tātou o tunu nei a tunu o tātou o mawai. Ia, o le ea wa mai atu tātou tala leo vai atu oso mai a tātou news ia nei lea ouli ia e se lau tolu se fulu male iwa ia tātou keise se le nei aso se lau tolu se fulu male iwa e se lau tolu se fulu male ono i au kilani ia e lua keise si nai Waikato male tasi i Northland ia o te talitonu ia e leo a matantau whaititia mai Waikato ia a o lo o iai pea le whea lor wai le whainumela i le tātou pitonu tele au kilani. Ia e mana ia leo vai atu pe a ma le valus fuma le iwa pasene leo o iai le tūlanga o tātou tui mua i la tau wa uma mai a o na whaia la tau tui mua ia a se sa i po fia pasene i la tau o whaia la tau tui e lua. Ai a whailo tui mua lona winga e tau whai o na whaile tui lona lua leo al se e atu i le tūlanga o le valus fuma le iwa pasene. Ia tai au e nā tono te ua maua atu tai au ia i tātou telefou le toe update atuina o le tūlanga i tātou tui a le nei aso ia o le se lau tolus fuma le iwa tātou keise se tolu mai Waikato male tasi i Northland leano vai atu ia walo lofi ane le atu nuu ana nafi ia e foilele e wha leoro la tō le fia isi tumai tai palimia e pei ona malanga atua nafi ia le foi la ia istaimi ia po o i foi au kilani ia lana foi ia singa ia o tulanga al wha iloa ma ia awa iatu i le tulanga lo iai ia wha mai ina ia wha malu si au foi tatou tunu. Ia, o le taimi nei i leo sa wali vale atu tātou taimi luas fulu minute ua te ai nei le itu la e lua. Mana tua o lo on le tātou Facebook live, o le tātou YouTube live le nā iai, whaatasi ma le tātou Apple Samoa Capital Radio, ia awane ingalo
o lau so swani ia il tatou le tio o le va ai lunga tatou YouTube le Samoa Capital Radio ia ona e tango le subscribe le tatou app le na ia ma longo ina tu fo ia paanga e fi so an mai le subscribe le tatou fa la wilo atili tatou fa sala longa ia o le tatou pesele nei fai mai ia tafia pei o seata ia o pespesenga lava ma vivi inga sui fifiloi ia awal fa no file mo fa so mo le atru tafia pei o seata i loanga o se fa malama i lo fai te toa oni vai o i te tonu o lo alunga o se kapeta o folai lo fale alunga tafia pei o se moli e pupula i o lunga o se no foa e te no foa i po le ulo koko le inu mati le tawhawata te whiu whape fōi o se apu e te tau mawha a whai la e whiu tala noa o i te whia tau tala tuna ia e loa Se pese i o talani tau sana a fe ai a faila ua maua funa sa pua tau no fo e mau pe anau i tale nai lolo tu a faila ai fia tala Fia, tau tala tuna ia e loa a whai la ua no tilo whatu ta fia pei o rai mata na walu ta fia pei o rai mata na ia tatou pesele na ia oe whanofo fia i fo i tatou nea fiafi whatalo whatua i latou o leo a manawa mai a latou ngā ruenga le nei fo i tūlā malor ngā rurue malor wha malolosi ia ai whatalo whatfo i latou ia leo a whasauni a ngā i atu ia tatou ngā ruenga le nea fiafi te tono le whaingo fie leo umi fo i au ia ta whaonga fo i matalita noanga ma mafutanga whale ainga ia e le mawhaina ngalo ia e peitai ia o loto manatu lava tau singa o tatu ainga ia e mafu ai o na whamalolosi ngā ruenga ia wai toi manava mai lava ia e le moe lava i latou o le usu tai au o le ala lea ia whamalolosi pea ia ma tautua nā lava i tono ngā ruenga mai se lava le pō
ia tūlanga lo tātou saunga le mule health and safety, ia i tono whaiwhainga luenga wha manatu atu, ia awane i lelei ia mawhainga luenga taito lua tasi nafu, fo i tū la fono le leipa, ia awane i whainga luenga to tasi sesi tonus company, me se me tūlanga tau masini e tau lawan to lua, ia e whainga luenga e whaiwhainga luenga. Ia whatalo whatfo ia la tau ia el nei aso, e manatu o lefo ua el whaiva, ia pe sa vili le aso, ia mga rua foi ia le o ngā sami sa e whangotai, ia tarusia o mo se ia awa foi ia le tausinga le ingana nei, ia e langa le halo le aso atoa, ia e sau o matua e sau lo fia ai maro fia tau mafa, ai le se ia. Ia a ole tu o lalo lava a le tato le tioma, me se lava le talwhatai Wellington, Porua, Lower Heart, a pe foi wai nui, mastone nu tua oi, ia le fia e whaitama leo pāua, ia na lento whafonga mai le talafou, sa valina le nei aso, ia e whai aste te leo sala o i lātou, ia ua ave whātou la fono le tātou whingota lea o le pāua. Ia mana tua foi, ia nana nofo au tātou i nei pāua, ai tātou te lea ai matau mawhai pāua, se wanga nā fo malanga mai vaenga e o kilani, ia me se foi ni tātou malo, whatua mawhaina o mai, ia ai a whai foi e mawhaina sao mai, e se furu lava pāua, ia ua umon whātūranga ina lona la poa, o le saisi le nawa iai foi ia mea whainga luenga nai ai tu tono mata whanga ma o ngā sami, o lo o ae mai le whaiva, e tau na fua iai lau pāua. Atu watu tu tono e ile poa te lele nā pese pure port na iai. Ia, mo meo, e nai ala City Council, e mwhaina ma ofisa whainga whaiva le math, e mwhaina e ila le pū te lewa ane, e watu le pāua mo mono le iai, ia le atingi, a whape mono tu iai o lai mo mono tu alu le spito, no winga la lai whai pāua o toi fialu le sami, se ia toi ato le stausanga, e a mono tu a lai ele mwhaina alu le spito, wale e ofi o te lele pāua tonu lana e tau tu tono lau ta vale, e se furu la pāua al tangata na su ma whatofu sami, ai le whape se furu mpa ua al tangata le whatali ta vale, le te salai, ia te te le we find you for a Taro pesele na mai a teo whai lua whai mai ana le ai matau tamaiti e te le mangalo. Ia o tau tino ngalava mamisanga le tinama le tama e whai mai le tali le tama lea o la e solia a soia a vauli whai mai
iwa na oe leia stasi na oe a ora tali na ya oe tina la inga si tuuro mai ia al tatou tali ale na tali fatasi umana tatou tamale nei aso le se tasi wana oe tinga ona tele oi tafi o ya tmalunga it's a tafi e aloloto timunga wana ole sami la balona taunga ai le magalo ai le aliti tai una ufa apena lo nei la mona ila tsala e uyo le la lo lagi malona su ila nauma au itanei we're fighting a time lo nei la lufa e ai le liwa o oe o la tautunga e ai le liwa o oe o la tautunga la liwa la o oe Tasi Uinga Oma Saniai Leai Ni Auromani Pelina Ilota Aina Akole Lofa Ulava Le Amor O tato peselena mai a solia vauli mal tato peselena ua na o oe ia o se atu fo tato te mil toe valu minute ona ta lea o le itu lai tolu tali itu lai tolu ona fa muta fo i lea o le tato au nanga i le nei fo itu la o le afi ia mo le fo le fa malo i le pa ia mal mamalo le tato o tunu ai mai se lava i tato wo mo tato paanga o tato ainga i uso fo mto fa fine o lo mfai ona fa avano mai o mauta malawa i so se tafo le lalolangi i Australia, Amerika, Hawaii, ia po fea lava o Alaska, fa pia fo Utah, ia fea lava le tafo le lalolangi o mfai o Samoa foi, ia ma lo fa aftai i le fa au fiato le au nanga a le Samoa Capital Radio mai Wellingtone o lau le tio fa alongolongo na mua i malai tutono lau mua New Zealand, ia ilana tautua i le ngangana Samoa. Ia manatua nawa ia le tatou Facebook o le tatou app fo i o le YouTube ia ava ai le subscribe se na ia e te soani mai ai i le whaalau loina o le tatou le tio ia mai le asonga fuanga i le asa forele i nisi temi fo i le astona ai ia mai le fitu le tae au se ia pa ia le tasi ia mai le au nanga i le tūlai tolu se ia o lava i le afiafi i le asa forele i le tūlai e lima ma le ono i le afiafi ia o le tautua le nasi ufonga le lau mua mo le pa ia ma le malo tatou o tanu ia e whato fo i le neitu la le aso a whai o le tau tamali sau whaafonga mo wa sau whaafonga e me se fōlau sila mai sa mātou whale tonu ia a lafo ia inu le naso mātou whale tonu pa ia tatou o tanu ia malu avi whaiwa tō whina ngalo ia manu ia tele lava ia lava singa
o te toi le nei aso me se foi ngā marolonga i le poa nā nei. Ia e waro fatu foi mo i lato umalava ia taro skin fa pe foi le sunga ya taisa ia mas foi le sunga ya kena kui ma le associate tama avele tuai umalava fe lava au kilani e me se foi America o Australia ia fa pe foi Hawaii o Rarotonga ia fa pe foi Samoa ia tama tuai umar kulisi avele o ia lato fa mo fa mo popo le nei vai tau ia e waro fatu tātou proklame. Ia al pese nei waro fatu im fa uma tō tātou proklame fai mai ia le Coconut Band, ia so mai tonu, so mai tonu, ma so mai lava i tonu. Manuia, ia le nei foi a fia fitapa, i foi le aswa taiau, i le tūlai fitu taiau, pa to fafa soi foi ia Samoa.